Somung Presbytery, Golden Jubilee Media and Documentation Team, Tunipan hin, Lower Bulsol ko kakatung tawin, Tunipan ahi, Hobung Lamkai hole, Kosung House of Po Olympina, Patom Chai igane diu hi. Tu ahi Hobung upateni Presbyterian Church Lower Bulsol Hobung upateni nga Olympina phagane itin naman sa penin upateni Media and Documentation Team takangin chibay kahin boy ni hi. Tupan ahi Hobung din mun ho tenga hile ando na za chom iga ki to diu hin chimasanga chun kimel heto naga de itin ban nga che itin kakoma upapuhin amin le ordination kumho ega se pile ki paminte ke hi upa thanglin ka hi in 2019 na chu Hobung upa dinga orden kanala he orden e bola chu upa jamlal khumun no me ki pame to na ban upapun jong minto ordination kumega se pile kamin chu pa ke mangze le wana ko orden kum chu 2010 kum chin orden bola popu janglam na ko jo e ma len tang ki pame ahile popu dona khalgane be itin Hobung sungen lang hilwala kam kai presbytery ho ahe mo pon APP nana tu tam nega sepi thediu ham ke pa me kinang sumu presbytery moderator rong kana po kain swanin sumu presbytery ngam ta chairman rong kana po hin ai chule Hobung sunga rong tuni chenge ai Sunday school teacher na kana pan jing ai tiang chu ka apun do ai tu da ban ga che itin upun jong mo pon na Hobung gam kai presbytery ho na po ho ega sepi le ki pa mente ki paw me ke gam kai chun gam kai chairman kum khat kana po in tam khat tu a hi presbytery PWF advisor kai e local Hobunga rong local Hobunga tu pe na hi Hobung chairman kai in tinga ile Sunday school superintendent jong kai e ki pa me chancho upateni kimel heto na le mo pon na pu ho iga do the hen lang tun Hobung chairman pu upa thang len to phachom cha ho lim na ga ne utin ama su pe na ga do nom chu lower Bulsol Hobung hi itia hong ki pana tenga le hong ki pat do dan hong ki phu do dan tiute chomlam ta iga se pi the diu ham Hobung ki phu dan hi piling hong hi 1994 a chu piling ai tan in he diu ta sanamin lower Bulsol hi Bulsol sa nu nga ko na hong ma masanga jang chu Bulsol bagan ti ene hi jin jilaya chu preaching station na hong ki pana kumsang kha joko som ko le li a chu Hobung piling hi ti chu iga ngai thawin abanin Hobung sunga hi tu pe na hi Hobung pa izaduma tele committee member hi izaduma tele piling member ho statistic ho he ega se pe the du ham chule Hobung inzat izam ti jo ega se pe lo ki pa mente ki pawamen tu ni Hobung upani committee member group chutinga le Hobung piling member chu zakhat le somnga le ni chapang som group le git kahiwe ni le upapun Hobunga hi in izat hiram ti ho ega se pe the du ham Hobung a in so na sima chu in som li le in gu kahiwe ki pa me do na ban ga chaluitin Hobung upa in mo lim sanwa izat umam tenga hele che khwa ko na ana pem do Hobung pa jenga ma hele amin ho ega se pe the du ham ki pa me Hobung upa pem do chom pun eina molim sanwa ni au me khat na chu upa hen hulin thoje ma hin ani na chu upa sat lam thoje me Hobung pathen kin bol adinga hen Hobung sungin jong committee ba chom kinai jin Bulsol Hobunga he committee izat inevam
tele EPP ham ti chu ega CP the diu ham pe hobung committee ba kai chom gam tha hi in R&D hin chuting ale building construction board chi cheng chu kan ne ju wen he ki pa me thum ne win ti chu ega ngai thawin he ai le aba ne in hobung tin hin project kinezi in missionary project tam hilwa hele ho insan lam ho in tabang he project lin ta kumsona chi pi ding thil aga kinezi in bolsol ho bung hin lower bolsol ho bung hin tabanga project iga ne umjengam ti he ega se pe lewon ki pa min te tua phat so na ka chi pi dinga project ki gung pa cho charge kompona khu hol khat ki sa hin chi chu akizowin tua hungthung ding 23 le tien so ding ti chu ai pen je nge tinga le ta ho in tha sa dinga hi local hin hi charge building construction kanewin tu la he ka chi pe ka ki pan no hi je ti 23 December 2025 tiang le che ho bung hol ka thin so the ding ai tai ti chu ega ngai thawin tengai le missionary na to dalam tu dola he ho bung in GP jing project iga ne inei jeng bam missionary lampang hi missionary mong chokinei lo wa chun ho bung hin hospital visit ding caretaker thi dam khat hi upa kilmang hi ho bung het pi a kaman oi je ki pa mong lai muna upapu pa kilmang ama he harenga zaw hin mahur hin tele haflong civil hospital ho hi ama he caretaker ga ti ding ham dammo ha sa ta san Christian han lang hilo la dang jong tau pi kin bol ding ho bu hin ja he kin bol ding aman hi ti iga ga presbytery sunga he tudin munai ta banga he kin bol a he akimang chai ama bo inte ti ta sanomin ki paum khen kin bol na lo pi ta ho buin chi pi jong chu iga ngai kha win ki paumin hi tenga hi le bo sol ho bung sunga he milun hen thang lo jim ama hen presbytery missionary support funding a hi khasi a hi zanga pi ti jong hi ho bung member lower bosol ho bung member khanin jong ta ba he pan la hi ti ong chu an ve hon iga he di win a de min hi abanin ga chi hitin ki khopna pathen kin bol la hoi ko ho kai khom na lama hi ho bung ki khom na lang PWF PYF en lang tele children department ong le ki khom na ho hi ITT ga chi PWM ITT phana ti hi ga se pe the du ham ke ho bung kai khom ki hop dan chu PYF te hi Tuesday ni tha si a hi ma ho hi ki pi do hin tinga le PWF te hi Sunday soon wai kai ki khen ting le ma ho hi suna ki khom ji we tinga le PYF te hi haptama sapen hasi a haptama sapen Saturday hi PYF la kai hi tinga le children department ho hi soon som la ni ai lo le kon takhat la hi ma ho phat ni ja tinga le second Sunday pa a khu vai kai Sunday school in ni tha lam pa khu R&D a hi R&D thakai ai a hin tin le third Sunday ma pa ni tha lam khu gam tha hin fourth na pa hi construction na kimang ji tu na ban do na ga chi hitin tukum sunga ho bung mi te lagaw lama ki su hal dinga ho bung to go na nezam sania camp crusade ho tabang town program ho hilwale visitation program ti tabang he ho bung chom in ga che pi ki nei jin hitabang he bosol ho bunga he ga che pi jengam tu kuma dinga chun kem hin crusade hin idang chon ki bol jo ta pu na hi wangin lamkai committee member chengin hu hi insu na hi ki chuna taw na ka kimang khoma thupi khat ki pu a in hi ki chuna
ta chu kivil tho jing a he ki pa me intin chon na pa e chi chu ya chi pi dan ji ti committee member or group ma ki khen no ha ole it ba ya chi pi wam ji chu neu chai ga se bi be thi du ham a group ma chu ka ki khen po win ta in ni tha khat na in khat na ki chi a thu pi khat ki po a e chu in tina ki se ya a se alam ka yong chu ki tha pe a ki chi a ai bo we ki pa me hobung ki vai hom na tinga he sumle pa hen lang teng le to khom no hoi thu pi ta hin tu lom pi na lam hen lang e wai na to khom no a he hobung sunga he pan la dan ho he rang pi a e ga se pi the diu ham tu kum sung hin sum le pai lam pangayong hin akham khama chun pan hi kala jingowin soma khat he in tua bulama pi ding do le in oi tilami ya hin I lam jo se hi ka kisu tu tawin sum ho na to na dinga hin tu pet din mo na hin ka phachi na we ki pa me hobung pathian phat the bo na jong hin te lo hobung mi te ban la na jong hin tu lom ho he phadi chan tuang chuni ga ngai tawin gam kai lang hen lang presbytery synod tu lom dang dang ho hen lang target ho jong hobung mi te hen pe thei jing ati choi ga ngai tawin pathian in hobung mi te jong phat the bo win e pi ati cho ga ngai tawin ki pa mi ne he tu na zo na pe na dingin do na ga ne witin presbytery hin tua he golden jubilee in manadi wa he hobung tinin jong hi chi golden jubilee he na dingen mel chi na thil khat khat ham hilo waili pi ham to gon khat neude ti chu presbytery to gon hin lower bolsol hobung te hen hitabang to gon chu ine jeng bam ine waili ep to gon ga neum ti chu ega se pe the diu ham pa ke ho bung chun tua jubilee a dinga ema ho bung chi a mancha the ding ki ngai to ding tina chun gas cylinder in tinga ile kin tinga ile cha them ga om na di stove alin ho khat hi ka ki ngai to wi nei ye ape jubilee ga man diwin hobungai chat thil kho ta gas stove lin pale cylinder hobumi ten jubilee he sing na dinga aga cho hi ti chu iga ngai khawin iga ke holim naw thu do ho chanchong hian lang tu na zo na pe na ding upaten in jong tua amani jong upa hi than bangin presbytery hin golden jubilee ga man di wa he ibham hobumi te ga he dinga chengkha chengni ga seinom ine wa hi le phar ga ki pewin tenga le jubilee message tam greetings tam ga pe no mu jong le amani jong chengkha chengni jong le e ga se pe le ki paw min te ki pa me patien puin zalem tun priority jubilee mang thei dinga jin koi le koi hobung le thanom tai ga that kom chi wa pan ga la kom chi di win jong avelin ka priority chan pi hobung mi te ong ka ti mini sila ke o ku yong thanom ta jubilee program a ki go na sata pan la dinga ai ka ki go joi ti ong chu mi pi het te dinga ka pon do ki pamin muntina songbong presbytery hobung mi te ima wang thung ding jubilee a he thanom ta pan la chi ding in ikiti muin he je ke ho hobung jong ka thei kham ta wa pang dinga hi ki go sa kai we khom pi teng bon chawin ki mu to te ki paw me hopaten in jong greetings ga senin nang ho bung jong nang ni jong upa hin in hobung mi tam thei chana presbyterian church songpija golden jubilee ga man di wa he pathian lo pi na ding le tele pathian in e pui na ho ki pa le thangwa khom na dinga pan hung lawa tam thei chana jong hung ding in avel ga ki team ki ni hi chanju tuni phana media and documentation team in presbyterian church lower bosola hu pateni ga holim pi the na wen lang amanin jong don but no phata ta ap win ho bung din mun ho jong ki che ta ega se pe ja lo win amani chung jong ki pa thui ga phong win hi chanchu i phan man he ta hen
tu ni bosol hobung lam kai ga olimpin ki paumten ama ho jong hobung po le le hele committee member hong kim ke chan no muin ama ho jong pha chom cha olimpin ga ne tin kimel he tu na ga ne tin tun ama se penin la ya ko ma ding hin lung sinin namin ne ga se pe the ding ham ke ma men si le mi lun pau sim to jem 3 ka hin tu pe na hi ho bung sunga secretary ka tu hi ki pa me hobung secretary pu hin somu presbytery kum som nga ikin dio hitan ichi kum ang pha dang tung dinga hi sombi jang hobunga jubilee man dio hin tengai la jubilee thu dola he ga se nom ti bai bu na ham helwa le se nom chang khat chang ni ne ai le ne ga se pe the dio ham so mum presbytery golden jubilee ki man dingen ki ho ho bung mi te ong khamen ki gu na kan nei wen chele mun tina so mum presbytery mi te ong ibon sawa thanom ta ki ba ta mang dingen kan tim si we ki pa me ban nga cheutin amas penin numin ne ga se pe the dio ham ke chu kan hele kamen chu chunglen hlo jem ki pa me hobung committee member na tu pe na hi hobung sunga committee member ke hele hobung tu pe na he hobung sunga mopo na ipp na tu am ne ga se pe the dio ham tu lu tu ai hobung sunga hen mo po chu ka tu pon he wangin PYF langa advisor mo po na kala PYF advisor pu hin golden jubilee ga man di wa lam chom choma hobung le le lovin PYF hin PWF langa jong lam chom choma he ki go na hom jin bolsol PYF te hin ititi lama paniga lawa tenga hele presbytery to gon ho a IPP pan ga lam ti ho ne ga se pe the du ham ki pa me la ke ho PYF te yong hen tu presbytery sung hin ting le PYF sung hin ki man cha na ding ho sports lang ho hin ting le la sa na lang ho hin thanom ten pan kala win ting le jubilee a ding yong hin na sa ten PYF te yong hin ki go na kan ni vetin ka se hin ting le mun tina ho bung tin PYF tin na loile gol te changin jong thanom ta jubilee himan che diwa kan tim ni ve ki pa me lam chom choma jubilee teng jong pan lan ding hum min tin PYF langa de se de competition ho jong hum ding hen bolsol PYF te jong na sata hong ki ding advisor pun jong na sata pan hung la din nga king hen ki pa me aban ga che hitin namin ne ga se pe the ding ham ke hi kaming chu elal ron moi khobong kania PWF advisor thang lai jing kani ki pa me ele tu a PWF langin jong golden jubilee to dola hele wa hele te kumsunga PWF ho pan la na thang pi ne ga se pe the du ham PWF advisor kani lai jing hin PWF hain how big and sunga parda ram tin hai tho ting ngai tu na kan ne chu kan ri rong thata kan ne la ni ele golden jubilee songbong presbytery a he ya man diu hitan hi chitu dola he chang hat chang ni se nom na ga ne yam PWF hain tua jubilee mang na ting hin thang na sa tang kan la ka ke ni hai common ke ni han thang kan la ang hin dang le hai khoma thang la sing ting kan hong feel chewani hele ki pa me aban ga cheutin nung senin namin ne ya se pe the ding ham kai le kamen che le khup gin he ele tua hi hobung sunga hi mopona ipi mopona pen na puam hobung sunga tu pe na he gam tha hobung sunga gam tha chairman ka po he gam tha chairman pu hin hobung in gam tha na to na lesena ki pan pha tang sab ne han lang ilo la dang dang a jong ITT hobung in to go ni ne wa ilo to na to ho IPP ne gam ti ho ne ga se pe the di gam thang pia ang pia se ding dam lo vet ki ho mi kon khat hospital a chi yong hilo na serious ti mong he ga ki ve jin thei kham in sum jali janga cha yong la ki se phomen ga ki choing ti cha pon he lang jubilee to dola he ga se nom hilo chi bai bo na ho na ga ne nom hen jubilee a he
khotin hobung tin hen lang nga go sang yong le khang tha chan khom pi paten che jubilee man na di ven ta sa le thaga ben ki suli mutin che chan ki moto khom mutin nom tan ki pa thanom tan mang khom mut ti saga ase do he ki pa me aban ga cheutin tun lai nong amin nega se pe the du ham ke min hele vanal mon pu singson ka he la tu a hi bo sol ho bung sunga hi mo pu nei pi ne ne yam tu le tu he committee member long ka hen chang le ho bunga finance secretary ka he finance secretary pu hin ho bung sunga sumle pai thu do la hi to lom hung lu no he ading bang ta hung ji nam pan ga la no ho bung mi te a he ita bang bang ham ti chomlam ta ne ga se pi the du ham pa men ho sumlang sang he pathen lung se nen hung lu jingin so ma khat ho hin teng le mai cha ma ho hin ki tu ten hung lu jinga ti ga se ye chomlam ta ki pa me ho bung mi ten thanom ten thil pe lamin jong pan ga la jinga ti choi ga ngai thawin tu a he somu presbytery golden jubilee ga gal to jingo hen ichina dinga he nang man jong se nom ne yam amun mona yong ki go che diu hin het ma bang hieng jong le ken rong nyau cha ga se nom cho ki go na chung wa yong panila naw chung he ha ta ki go be wa ke ho yong kham khama ho bung mi te ho ha ta kana ki go nin che banga jo mun mona ho bung mi te ho yong ki pan la naw chung yong pan la chi jiwin pathin mina ga ki tim kin ni ki pa me aban nin ga che kin hitin namin ne ga se pe the ding ham ke min se le pau sem phlo jem hen hele tu a ho bung sunga hi pi mo pu na tu am ti ne ga se pe the du ham tu pe na hi lai ho bunga hi te jar ka he treasurer pu hin ama jong ga ki dong hen lang gam kai hen lang presbytery lang mun chom choma to lom target ho ga pin ho a he ho bung hin hasan ne zia mole phati chai ga pi the ji bam tu kum te di din wang hi ho bung hin gam kai sunga ai lo ai le central nga target ti ho jang thing se na ka api do the je ki pa me pathenin ho bung phathe bo in hele nang jong golden jubilee somu presbytery kum som nga pathenin e pui thung ta ven chi thu do la hai cheng khat cheng ni se nom na ga ne jam ho bung muntna ho bung mi pi te si golden jubilee mang dingen kan lim chi me ki pa me chan chu ho bung committee member ho iga ho lim pi naw he ten lang ki pa